Kei te tāne kaha tonu tētahi whakataetai kapa haka mona kura tuarua o Tāmaki, pai muri i tana whakarewana e rua tekau ma ono tau ki muri. I te tau iwa tekau ma ono i whakatūria tuatahitia i te whakataetai o te Ahurea Tino Rangatiratanga ki te whakātu i te Ahurea Māori. Nā i te rā nei pōhiritia ai nā kura tekau mā iwa ki runga i te haikura tamatāne o ururoto ki te rakipai whenua i mua i te tau whaina hei te hatarei. Kei atu mama harawira tēnei pūrongo. He kaupapa ko whakatūria i runga i te aroha. He oi anō, ko te whakatangeria ka te utu. Pono marika kare kau i te kaupapa te moi, koa moi ke, engari hariko tōku ngā kau tuatahi e ora marika na te kaupapa te Ahurea Tino Rangatiratanga i tēnei rā. Koinei te wā tuatahi kua tū te Ahurea Tino Rangatiratanga ki te rakipai whenua. Me te haka whakatūria ki tētahi kura, ka ore anō kia hau tōna rongo i te ao haka ki te kura tamatāne o ururoto, e 2,500 ngā tauira. Tā mātou tūtuatahi ki ngā tapoa i te tau 2016. I tai mātou i te tōono. I hara mai ngā tumaki e rua, te tumaki o tēnei kura, te tumaki o te kura ngā taitama wahine, ko tana pātai ko te pātai taku tumaki. Pēhea te haerenga mai o tēnei kaupapa kia mātasi. Ore kauraru. We've been planning this for 2 years now. We were due to host it last year, but another casualty of COVID, so we've had long enough to get ready for it, and we're glad it's finally here. Ā mo etahi I haere manu pīrere atu, I hoki, I ka āwhiro mai. E hari ana ta ngāka ko hoki mai ki tēnei kaupapa rangatira. I te mea ko mātou me taku nei reanga, mātou nā raukura o tēnei kaupapa i te tau iwa te kau maono. I te wā i te ōroko hanga o te kaupapa rao te Ahurea Tino Rangatiratanga. Ko taku koru kia rātou. Me tū rangatira koutou i roto i tō koutou ake rangatiratanga. Nā te me e pai ana ngā mahi a ngā kai whakawā pai tērā. Engari ko te mea rongonui ko te tū. Hei te waru karaka o ngā haora o hatarei tu ai ngā kapa haka te kau mai iwa ki te mura o te ahi. Wai ka hua, wai ka tohu, ma tāne rore mahine rehia tērā ka whakatau. Tumama o harawira te Ao Mārama.